Radiosu. Hürmetli radyo dinləyicilərimiz, Assalamu aleykum və rahmetullahi və barakatuh. Tırmış əlifbası tapşırığın başlap jibərəbiz. Bizdə qonaqda İlyas Xalikov. Bugünkü gündə kıyamet hakkında bir köptürlü fikirlər yeri. İlyas efendi, siz bu hakta ne oylaysınız? Ahır zaman jitədiyib, yoribız yılğın barın. Allah bilə başqalar yox, kıyamet qayşanlığın. İki barmaq arasıday, bizning o'tkərgənimiz. Sınğa qalmay sen şaqda, ey bəndəm iman kitir. Təvbə bilən iman bilən, utsaydı ömürlər. Allah'tan başqa ilah yox, bir qavatlı көңелдән. Bilgilərin qiyamətnin, bizni bu künge iltir. Allah'tan kişir ısrap, ey bəndəm iman kitir. Adam balasın soңғы yolga, tuğanları baylığı, hem kılgan iş ғəməlləri uzatır. Aldağı ikisi qaytıb gider, özü bilen iş ғəməlləri gine kalır. Mının bilen dünya bitmey, əli başlanağına. Kişi kıyamet aldından, barlıq əməlləri tına. Tıra taş bulut paplasa, şaltayaz kukinin yüzün. Niler bir cevap verir biz, kıyamet jitse bugün. Tevbe bilen iman bilen, utsaydı ömürler. Allah'tan başka ilah yok, deyip qavatlı көңелдән. Bilgileri kıyametnin, bizni bu künge iltir. Allah'tan kişir ısrap, ey bəndəm iman kitir. Işandım min Allah Teala'nın varlığına hem birliğine, onun feriştelerine, kitaplarına, peygamberlerine, kıyamet gününe. Takdirinin yaxşısı da yamanı da Allah'tan buluğa, ölgəndən soň tirilüge. Uylan kündən indi yaxşı, ni ғəməl qıldın yalığış. Biz tuğançı mangaylarga yazılgan diller yazmış. Bir ırılıktan həmmə bizdə Allah başına basa. Cennet cehennemge yolunu biz saylıyızla basa. Tevbe bilen iman bilen, utsaydı ömürler. Allah'tan başka ilah yok, deyip qavatlı көңелдән. Bilgileri kıyametnin, bizni bu künge iltir. Allah'tan kişir ısrap, ey bəndəm iman kitir. Ya Rabbim, özümni, etiyenimni, iman kitirgen barlık kişilerini kıyamet gününde yarlıqa. Ey bəndəm iman kitir.